angeke uze uyithengise inkosi noma umfana nenkosi noma ngabe kungavela ababo wakho ekhayikini noma kungavela abani aveteni angeke uze uyithengise usuke ubulawa uvawa ukuthi mine ngiwenkosi angisho ukuthi unganginiki imali kodwa ngithi mina bantu babobuka ukuthi le mali ita kanjani ngoba kusasa utawufakaza kuthiwe nawa vele ama-bank statement ayasho ukuthi wena ukufakela imali ngenyanga lo mfuthu futhi wena wawungamceli kanti nawe uyidla imali solicili kahle kahle ngoba udlala imali yalenivotha kanjena kanwati kahle uthi awuyifuni. Good evening, sanibonani. Diyabhadla satobhadla sikhathi lesithe nina bekunene on YouTube. Don't forget to subscribe, like and share. Follow us on Facebook, TikTok and Instagram. Ligama lami ngizamani Ngwakankosi. Welcome back. Welcome back. Uma ngabe ngokuqala ke uhlanganyela neDiyabhadla, you are so welcome. Kusekhaya lana labaningi bayathanda ukuthi Diyabhadla. Konje bathi siyabonga nababhayiza leli gama. Bathi Diyabhopha. Hey, Diyabhadla lethi Diyabhadla live South Africa eMatsulu Diyabhadla live. Ngiyabonga kakhulu la besolo sigijima nabo our followers ngini that makes these episodes go viral so much. Thank you so much. Siyabona ama reactions on our socials. Sibonga kakhulu guys. Welcome back. Angihambi ngedwa lana ngihamba nomfowethu Sister P. Yo, welcome to the show mfethu. Yo, kuyashisa. Kuyashisa. Oh, kuyashisa emathulu. Kakhulu. Yeah, yabona if you don't understand usihlala asikhukhuza itilwaneni kude lenye reason kuyashisa. Kahle kahle. Yeah. Angihambi ngedwa nina bekunene namhla ngihamba nendlovukazi angathi kumbe uma ngiyibeka ngesizulu nithi angiva kahle ngesiswati bathi indlovukati nina bala eSouth Africa nathi kuthi kunendlovukazi angihambi ngedwa ke siswami sekuwaba ngumkhuba ke weDiyabhadla ukuthi ngiloyo naloyo nakafika avakashele kuDiyabhadla atisho ukuthi yena ungubani wakabani kuhamba njani ngaye budlelwani bakhe neDiyabhadla kuhamba njani. Welcome to the show sisters. Ngiyabonga kakhulu ngithandzana ukubingelela kubabukeli kanye nani lenikhona la e-studio ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe nami mina nje ngithemsile wakamaphanga ngadiwa ke kakhulu ngaleli lithi imbongi mate. Okay. Yeah, lelo ke ngilo lengadiwe ngalo kakhulu ngoba ngilo lengisebenta ngalo. Yes. Yebo. Uchamukaphi seswami uchamka wakhona khona la bathi eSwatini la kusendila sifali or you come from Swaziland ngicela ukuthi ubacacisele balandzeli bethu ukuthi wena ubuya kuphi wafunza kuphi ukhulele kunzawanaphi kusiphi isigodi ngicabanga ukuthi bangakutholisisa kahle ukuthi wena ungumuntu lobuyaphi. Mina ngimfombatanyane nje le tisukela le emakhaya eNkomazi. Okay. Kusho ukuthi batali bami basembuzini. Okay. Uyakwati embuzini. Embuzini mina ngathi ukuthi kwawa Ndiza mashele. Mashele angiboni ukuthi ukhona la kwathi embuzini. So la khona batali bami ba-originated khona. Okay. And then ngoba bese mina ngatalelwa esigodini saseKhombaso. Okay. Mawehla nje lenzaba la embuzini. Yes. NeKhombaso. Ngiyeva ngayiKhombaso. Yeah. Kuyakhonjwana vele kukhonjana so. Ngivaka. So ngabe sengiyafunza ke mabanga laphansi eNsizwane Primary School. Okay. Ngaphofulela ke eLubombo Secondary School. Okay. Ngikhulele khona nje ngilangicale khona eNsizwane kwenta khona lemidlalo yami lengibhizi ngayo till today. As a poet. As a poet, as an actress. Yes. As a storyteller, as an author. Okay. Yes, konke nje lenkwentako mina ngakucala ngisese e-primary. Really? Yes. Yeah, that's so surprising. It's very interesting. Seswami, ngicela ungichazele lokhu lodvume ngako wena, udvume ngokuthi uyimbongi. Yes. You are a poet. Yebo. Ngicela usicacisele ukuthi kwaqala njani? How you discovered ukuthi wena ungumuntu lo kanje lokhona kwenda umsebenzi lomhle kangaka? Kusho ukuthi kwaqala nje ngiseseneminyaka lengi-7. Ngafundziswa ngumakwami, yangifundzisa kuhaya.
Okay. Kuhaya ku-recite, how to recite a poem. Okay. Yes, kuhaya inkondlo. Kusho ukuthi ngangingakade ibhaleli le nkondlo because I was still young. Okay. Yes, so wangifundisa lenye inkondlo lethi litulu. Okay. Litulu liyadvuma liyashoshotela. Licacatha phansi licacaze etulu. Uyabona? Okay. So le poem leyo ngiyele ngadvuma ngayo ke esikoleni. My classmates ami ke bewangathi nga. Okay. So bengirecite assembly Okay. Esikoleni. esikoleni Yes. nange-period e-art beng-excela kakhulu kanti ukhanza ukuthi nabothishela bamani bekubothishela laba-supportive kakhulu Okay. and bebanaka kakhulu. Okay. Bebanginaka and basheshe bangibona nanokuthi makwami beka-volunteer khona lapha esikoleni Okay. Okay. ka-art naka-sport. Okay. So bekunguye bekafundzisa abantwana kugidza Okay. nangabe kunemidlalo thite etatobafundzisa loko naloko. Yes. So that's where ngacala khona ke mina ku-reciter bangihleka. Really? Hayi bebangihleka shem mase siphume assembly sesibuyele emaklasini bangitselele banginyonge ngale poem yami bathi litulu and like bekuye kungivise ebhlungu kancane Yes. but ngalokuthi makwami shuthi naye yinvo bekayenta since amncane waba like ungabanaki the Okay. more bentanjalo kusho ukuthi bayakubona Hmm. and I took that I ran away with it. Okay. That's why nanamuhla solo ngiyachubeka kanjalo. Uyabona njengoba sowusigadla kule game uyabona. Angeke basalunga. Ngifuna kugcwalisa kulokhu makwakho lewakutshela kona by the time udiscover ukuthi wena uyini and labantwana bakubona ungathi hey lo muntu lona msaka simthwana kahle yini lethu la tenda ukuthi esiswati lethu yabona. Siyengwe kakhulu thina bandvu sitshontshelwe lobuthine kakhulu. Yeah. Kwafakwa lenye impilo kithi bandvu uma umuntu aphila lobuntu mbamba Nguye bakhe. yeah but they laugh at you. Uyanyongwa kakhulu. Siswami ngisho nemvunulo uma uvunulile usedrobheni angisho thine sijwayele leti timphahla leti Yebo. leti imphahla leti thine sithi timphahla imvunulo yebelungu le Yebelumbi, yes. which we are so proud uma sigcoke yona. Yebo. Kungivisa buhlungu kakhulu Sister B kuthi uma sivunule ngalo buthina ngaleli siko lethu bese sesiyahlekana sikubona ungathi umuntu uhungukile nakagcoke siswati noma sizulu Kuvela kuthiwa nje labeti ikhumba tabo bathi nje kuthinza lendzaba le yemvunulo mina nje ngisakhula vele imvunulo bakwayinvo lonyongwa ngayo nanyalo ngiyabona thi isekhona le mentality leyo kancane but ngalokuthi solo siyibambe njalo yes ayi siyaba influence kuya ngokuya kuyakhanya and lokunye lokungijabulisa ukuthi nasesiswatini sethu sesiya improve Yes. nale mvunulo say attractive kulabanye ngalendlela Good job. seyidesignwa Good ngakhona job. so ngicabanga ukuthi naloko kuyaye kwento ukuthi babe ne-interest yes because yabona uma u-consistent ku something yes ufuna kutfola ukuthi kahle kahle yini elementa ukuthi ahlale kangaka kule nto le yes sine siyente ingasebenti saze sayenta yasebenta Yasebenta. namuhla sebayayitsanza namhla sebayayifuna sebayayifuna sisi wami uyathi ungenda ngifise kakhulu kwati when you grow up lesikhani by the time you discover all these things ngawe yebo ngifuna kwati ukuthi usesemncane ukhula wahabula inkondlo beyinjani impilo wena nje in person ukuthi waba ngumntwana lokhula njani ukhulela esimeni lesinababe lesinamake how was the family how was the life in total ekhaya hey if you could share yeah yes lo mbuto loyo ngicathi ubaluleke kakhulu ngoba nguwe kahle kahle ngiko lo lokungento engaba ngilomvulo nguye namuhla yes kusho ukuthi ngikhuliswa ngimake kanjena usifundisa lemidlalo lokwanalokwa yes as a single parent usikhulisa nje njengoba ngisho ngithi beka volunteer kule sikolo yes lapha eNsizwane primary school lebekadlalisa khona abantwana kusho ukuthi besikhuliswa nguye makangasebenzi azama ngato tonke indlela asebentise amakhono akhe uyakhona Yes. necrochet Yes. uyenta lokwana lokho athengisa imvunulo akha lokwana lokho atikhwame yabona so kukhula kwami i-background yami bengekho kahle ngoba baba wami washona ngina 2 Oh, shit. fortunately angimati yabo so
bekumadima kakhulu angifuni ukucamba amanga but ke ngalokuthi yathi kunebafathi labayibambako manje Yeah, bayibambishisa Yes. ungaboni ukuthi athi labantu baswelile bekwathi laba lebebatiko Okay. and ngalokuthi futhi uphinzwa sowungena etimvunulweni mara simo siyabhetha Mara simo siyabheda. bakunyonga kakhulu ngaloko kuvele Eish. kuthiwe ngilabe kuhlupheka kakhulu uyabona nadimbahla awunadimbalo Yeah. eyithisa Sikwangale mvunulo. kuvikwe nangale mvunulo kanti khona indvo leyakhiwako lapha emvunulweni Ya kwakhiwa inhlavu lematima la. lematima kakhulu so Okay. ngikathi ne-background yami ngiyo lengishapeile kakhulu mina Okay. yeah ngishape kakhulu Lokukhula batali bangapheleli ungumntwana lo underprivileged. Yeah, mina ke ngiyathi ukuthi it helps even the focus. Lokuphikelela entweni Yeah. ufune kuba ngilento longiyo because you always want to prove to people ukuthi mina noma ngabe babe angekho ngikhuliswe ngumfati ayedwa ngitawuba ngilento lengifuna yona. ngifuna yona kangange ukuthi ngasifela sindvo mina ngasifela lesindvo because yathi ngalendlela make wayifaka ngakhona lendvo lakimi Yes. kubalekile manje kuhlanyela indvo mfana semncane bathi lugotshwa lusemanje Yes. ngicabanga ukuthi kube mhlambe wangifundzisa sengimdzala ngitathe yemaka ume kancane but ngalokuthi washeshe wayifaka lendvo wayihlanyela ngisesemncane ngakhula ngihamba ngako nalokuthi bekangamani nje angifundisa kuphela but bekangimotivate Yes. nanokuthi bantfu nabenta kanje basuka kusho ukuthi nabakuhleka kusho ukuthi bayakubona Yes. nalokuthi nababhizi bakunyonga kusho ukuthi bakuve kahle Okay. uyabona njengoba babambe emalayini akho ukuthi liyadvuma liyashoshote Hey. kusho ukuthi bakuvile Kahle kahle. that's why nanamuhla noma ngabe umuntu ungibhesha kangakanani udlala ngesikhathi Wakamaphanga sibonga. ngwakamaphanga Ngiyafisa ke mine kwati ukuthi ngesingawe sesimaphanga uyabona. sesilamaphanga Sesilamaphanga. yeah Siba mnanzi ke lesifana lo sesiswati sesikhulumela amalanga. Uyathi kunendvodza le besinayo phambilini we had a very powerful show nayo. Ya ngaphuncuka ngendzaba yesibongo. yeah Now I wanted to get someone that is going to proper explain indzaba yokubaleka kwesibongo semuntu. Mina ke ngiyathi ukuthi umfana lophumelelako lakhekako abe ngilendo lafuna kuba ngiyo proudly so and have so much confidence ngumfana lasuke athi ukuthi utalwa ngibani kahle hle le origin wakabani sibonga it helps a man to stand yeah eme umuntu ngoba usuke adade ukuthi kahle kahle yena ungubani wakabani yeah umele bobani empilweni yakhe. Now ngesingawe sibongo sakho sikuncede njani ukuthi ube ngilendvo longiyo namhla uma ukhuna noma ngabe babebeka ngekho. yeah Yes. sibongo sami singincede kakhulu ngoba nalokuthi nje nasikhule ekhaya kube nalokuthi bakufundise isithakatelo salesibongo sakho kokona lokho contribute kakhulu ekuthenini ngimbe imbongi leta uhamba ibonga athi ibongo tebantfu labanye because labanye emakhaya lomnye umfana uyakhula nje angadi ukuthi utithakatela thini Yes. uyabona angadi ukuthi mabaloku bathi maphanga gininzi Yes. la emfaneni lona two Yes. ungubani wena maphanga gini lendvu iyangena kancane and then ubese so uyadata ukuthi wena ungubani ni wakamaphanga kanje udzabukaphi Okay. and then kwentekani kuze kuthiwe kucanjwe ukuthi kunebantfu bakamaphanga Yes. loko ngiko lokuye kukusite nawe because mawumuntu ufuna utata ukuthi ungubani uvelaphi kanjani loko kuyaye kukwente ukuthi ukhone kuphumelela. Okay. ngitiphi tigaba tebantfombatane lahamba ngato ngoba ngiyathi ngesintfu uba mntfwana ube intfombi ube intfombatane ube kunetigaba takhona and yini wena lokwente wahlala kule culture bangani babhizi nema-bum shots. Yes. Okay sicale la kuleti gaba tentfombi Yes. kucala umfana abe ingabisa Okay. abuye achubeke ke abe imbali ngiyiphi le age group Yeah. ngabisa ingabisa ngasho ukuthi from age 3 to 7 lala bancane labavunula livadla uyalati livadla Yes. yeah letintsamo
ya lo ukuthi insambo Liyaba namandla. tinsambo liya Kuyaba lisaka kade bebenta nesaka noma gogo ahlwabule lihiya lakhe alihlwabule bese sowakha lelo livadla lelo. okay. So kubuye ube ukuthi sowusembalini Yes. ngoba yabo masosembalini uma uyimbali njengathi nje sikhula vele sihamba umhlanga. Yes. So kunetindlela tekuvunula khona lapho. Mawusesela usesela engabisa nansi baya lemvo bayifaka kancane kancane. Okay. Bakufundzisa tintfo letiningi ukuthi sisi kuhlalwa kanje nawuhlala awuhlali uthi khenye. Yeah. Uyaphambanisa Yeah. tinyawo uyabona. So uphindze futhi ke labo ke in most cases noma kungathiwa kiwe emigidweni bagidza kancane bese bayotihlalelana phansi. Then kubuye embalini imbali ke sevunula indlamu. Okay. So uphume emabele ke uvunula indlamu kanti nalala abancane bayivunula indlamu. Okay. Uyabona. So lapho nakhona kunetindlela tekuthi lena yimbali utiphatha kanjani ugidza kanjani nekuthi ngoba phela ngeke uthi uvunule indlamu bese uphakamisa nyawo. Okay. Uyabona kufuna ukuthi ugidze umiso kahle ngesizotha. So it's from 8 lembali it's from 8 to It can be 5 Stop. to whatever la utawufika khona esigabeni sekuthi sebayikha lembali. Okay. Cause kahle kahle imbali ikhiwa emkhunjini. Okay. Like ngeSiswati nangabe ukuthi vele ungumfana nje lokhulele ukuthi vele sinfini uyahambela kahle kahle bekumele nje wonke umfana wenfombatane weLiswati Yes. athathwe emkhunjini. La Wow. khona lijali tawuphoseka khona libothi hayi nayi yakami lengikhaya. That's where ke so tawukhumula khona lendlamu nangabe utabe utamgani. Ukhumula lendlamu so ufaka titvashi la ngephasi Okay. uyaphambanisa ukuthi uhlonipha lelijala lakhe angithathamelanga ukuthi kuvele ngitakusho vele tibuni. Yeah. Eh. Ngoba tiyavetwa ke tibunu ngalakithi. Ngabisa lele veta tibuni. Yeah, ingabisa nembali Mm. iyaveta tibuni. Okay. Nemabele. Yebo nemabele. Ngoba usuka lo mfana lo yasengakati lutho usuka Okay. sengaboni usesengumfana. So it's a symbol of showing. Purity. Yeah, ukuthi Yes. umfana uhlobe kangakanani. Usahlobile kuthi into la ifihlako kude la kwatiko ukuthi ku wrong. Okay. Uyabona usaphelele. Okay. Yes so yeah until ke kube naleli jale lithi lona mina ngitibonele nangu ufela ihlomele ligwalagwala lalo Yeah. la kuwe ke ngila khona nawe so tawuqala ke kuphambanise titvashi ubese sofaka umhelwane Yeah. ukhipha lomgaxo. Okay. Ufaka umhelwane ukuthi so uhlonipha lejala lakho lo soligani but akusho ukuthi nangabe lijali likusomile lapha la bese se likhombisa ukuthi lifuna ukuthatha kusho ukuthi wena so vele uyahamba vele se vele kwentiwa lembamboze cha. Yeah. Kuba nesikhathi uyabona kuba Okay. nesikhathi ukuthi okay sitawulinza isikhathi lesinje kuhanjiswe ngemihambo yakho. Oh That's where ke utava Kuba wena nesikhathi. uhloniphe khona. Okay. So mina kungisite kakhulu kubuya equestionini yasesa. Kungisite kakhulu shame yathi lokuthi ngihlale la esikweni because ufunza ukuthi phatha Yes. ufunza kwati ukuthi nyalo ngisesigabeni lesinjani. Yes. Angeke ngithi sengiphukile bese sengifaka indlamu Okay. noma ngithi phathise kwemfana lo sengakaboni lutho kube Okay. khona lesengubonile. Yes. So kuyakusita nalokuthi igcoca nalokuthi Yes. iphatha nekudada isigaba sakho ukuthi wena ungubani ngoba hey siyalibona lihlazo. Umhlolo futhi ayisina lihlazo. Yeah. Umhlolo. So yeah kuyasita kakhulu wena sisi nasekuthenini utigcoce ngoba uyabona kuthiwa uhamba umhlanga. Uhamba umhlanga uwenta ngaso sonke isiqiniseko sekuthi umfana angasonzeli kuwe ngoba ufuna kuchubeke kuye lapha emhlangeni ngoba kumnanzi nalokuthi bangani phela batakuhleka ukuthi lo mnyaka lotako wena awusekho kwentekeni kuvele kubonakale nje kuhlale ebaleni ukuthi awu sogangile. Yabona Wena ugcine nini ngemhlangeni? ngagcina 2020. Oh. Yeah ngagcina 2020 mina bengindvuna ke emhlanga. Okay. Yeah bengindvuna ngiphethele libutfo lonke lemhlanga ebukhosini bakaMlambo esibili.
Wena musi ngala endila sifali sivamile ke ukuthi hayi shothi uyinja igame. Singasho njalo. Yeah. Singasho njalo. Indvuna umuntu lo sikati. So wena yeah Lomfuna. yeah umuntu lo Lomfuna. Oh yeah indvuna. Yes. Yeah wena Indvuna is a leader. okay. Yes. Akukhathalekile ukuthi Akukhathalekile ukuthi noma ungumfati indvodza. noma uyindvodza. Indvuna i-leader. So mina bengilida. Mina ngimlo lobuke libutfo. Ngiphindze futhi ngibuke inkinga lehlangabetana nelibutfo. Ngiyoreporta kulabadzala. Nalabadzala baletha umlayeto kimi, mina ngumukise ebutfweni. Mina interested ukuva nje ukuthi imirole yakho beyibukeka kanjani. Yini into bobukana nato? Yeah, njengendvuna lebuke bantfombatane. Hey, tinkinga bengihlangabetana nato tincane. Tincane ne? As I've said ukuthi mina ngangivele ngingagara ukuthi noma ungathi tincane. Okay. Uyabona? Nalokuthi futhi ngasikhathi angithi bantu labadzala kahle kahle abamani babeke noma ngabe ngubani ukuthi abe indvuna. Lokuthi ubekwe lapha usuka uboniwe. Abaveli bathi wena utaba ngoba umutse cha. Kusalibito lendvo le. Yeah, nalokuthi nje Udiphethe njani? bayanibuka abantu labadala bayabona so lo emehla akhe asabheke phansi and angakhona ukuthi asiyalele labantwana kahle uyabona. Yeah, so bayakubuka bese sebayakhetha abantu labadala babone ukuthi utawukhona khambisa lendvo ngendlela yakho. So kukancane ukuthi uthole criticism kube i-background check yakho ayina tinkinga letinyenti. Uyabona? Ngicabanga ukuthi bangakunyonga kakhulu noma uhlangabetane nema-challenges uma ngabe kukhona lokufihlako nawe noma uyatiwa ukuthi hayi phela lesikhundla lesi usithole ngeliphutha. Yeah. Indvuna yagamuka mara iphethe. Mara iphethe mara igamke yebo. Yebo. So ngicabanga ukuthi ngilapho lo ngahlangabetana nema-challenges ukuthi nelibutho nalo seliyakunyonga because liyakwatela. So indvuna kuba umuntu longathindwa. Yebo angithi sonke vele lesilapha sisuka singathindwa. Suka sibantwana labasuka basesebantwana basengaboni lutho. Yebo. Yeah, so wena kahle indvuna hayi ukuthi kuthathwa ngalokuthi mhlambe uhlonipha kakho kuyento ethi uyahlonipha but awunabo ma skills e leadership. Yes. Kubukwa ukuthi lo mfana lo cause akumanamani kuthathwa ngithi kunetindvuna ukuthi le yasesigodini sekhomba so le yasesigodini sasembuzini sasembangwane and then bese kube nalele buke tindvuna letincane tasetigodini lenkulu lele bekungimi. Okay. Uyabo shothi nakugidza letigodi ngemacembu lapha tisahlehla ansikuyahlehlwa like nakusahlehlwa ngetigodi nisengahlangani nonke. Yes. Kuyabukwa ukuthi lesigodi lesi sasesivutha kangaka ngibani lendvuna lele efundzise la. Okay. Uyabona bese sekuyalandzelelwa kutholwe ukuthi hayi cha ufundzisile shothi angalibamba lonke lelibutho. Uyabona say that's where khona kuhlanganiswa tindvuna so uvotela cause nalala abanye banelungelo lokuthi bakuvotele bona ezitindvuna kusho singathanza kuphathwa ngisisibani. Uyabona. Yeah. Mina nje ngifuna ukukhalalisela uyabona lomunye nalomunye angasithatha kancane lesikhundla lesi sikhundla sokuphatha emantfombatane emhlangeni isikhundla lesikhulu kakhulu kusho ukuthi mina ngesingami nje usemithandazweni yami ukuthi uchubeke ube ngumphathi doesn't matter in any organization whatever it can be. Ngiyakuthandazisa nje ukuthi uhambe uyophatha wena ungumntwana lofanako ke nami ungumntwana lo wakhula cishe njengami ngako kusenhlitweni yami ukuthi bantwana labakhuliswa abafati babodwa ngifuna kubabona kukhanya mina ngoba abantwana bahambe bahunguke bahungulwe siyabeva thina nase babuya lemajele lena babuya kubo counseling bathi mina benginamake babe bekangekho. Kuyangivisa abhlungu kakhulu so we need to go up there we need to level up and shine so that they see ukuthi akukhathalekile ukuthi ukhuliswa ngibabe
munye umfati angekho ukhuliswe ngimake indvodza ingekho keja ikhona indlela yokuthi umntwana aphumelele. Kunjalo. Ngiyakhalalisela kakhulu leticu sofalo lutitfolile empilweni yakho. I know you are growing ngalenye indlela lemangalisayo. Hayi ngiyabonga kakhulu bhuti. Manje likhona yini lijaha le bese linukuta ngala kuwe uyathi leyo bengijake kabi. Imvombi lenhlena kangaka mkhabe mina. Angisho ngihleli la ngibala leminyaka kuthi ngiyama 20 tigcineke emhlangene. Shokuthi kunalokunukutako. Ngaphazanyiswa iCovid. Ngiyakupha kakhulu. Yeah. Ngicabanga ukuthi njengoba ngichazile kwasekuqaleni kuvunula kwemvu kuvele kuyadisho ukuthi sekunjani. Yes. Yeah, so njengoba ngiphambanise tidvash kanje Yes. kusho kona ukuthi hayi cha sebafohli. Yes. Yebo. Okay, siswami ngicela ungichazele kule sigaba sakho sebumbongi. Yeah. How is the business doing so far? Hey, yenta kahle kakhulu. Okay. Yenta kahle kakhulu nalokuthi ngangivele ngingakalinzeli ukuthi ngalenye ilanga ngahle maybe kube ukuthi sengize ngikhiphe invoice ngeke wentela bantu Okay. ipoem. Yes. Mawubuka la ngicale khona ene mina angentela imali kahle kahle Okay. but ngalokho iyadzingeka. Yeah. Uyabona angentela imali ngikwenta ngelithando Yes. nangekuthi I'm healing my inner child. Okay. Mangenta lokho ngiyaphila mina kufana nemvuso usebenzisa siphiwo sakhe. Oh yes. Makathola makasebenzisa siphiwo sakhe khona la kuzuzako ngalokuthi usebenzisa lo ngoba sonke lamhlabeni Yes. sibekwe ngenjongo. Yeah. Ufuna wente lokulobitelwe kona. Kunjalo Ngoba vele. utawubutwa le ukuthi kahle Eish. hle bo wentani. Bekabhizi ngani ngifuna. So yenta kahle kakhulu ngoba abantu bayangibhuka bangisupporta kakhulu angifuna icamba manje eMpumalanga bangisupporta outside eMpumalanga bangisupporta nasemaveni nakhona. Ngandlebenye ngemahlebo angathi ngakubala ngithi mahlebo noma yini ngive ungathi bathi kukhona le wasebenzisa nakhona ishaka ilembe if I'm not mistaken somewhere there what was the business but when do you lapha Shaka ilembe, what an amazing experience. Bekumnanzi kakhulu lapha. Kufika kwami lapha. yes Ngaphikwa ngalokuthi ngabukwa the way ngilichuba ngakhona lisiko lesintu. okay Nalelithandvo. Okay. Kwaba khona lo umsamaria lo lungilathayi man. Yini singakintroduce kuma bigger stages because yes ngabe mhlamba ngizangathola irole yekuthi irole lenkulu but Yes. le exposure okay yeah ngaba featured kanjalo okay as a maiden. okay Yeah ngaba imaiden lapha kaZwide. okay So kwakona lokho yes futhi kahle kahle yabona mangabe bengi background artist. yes My background artist I think uzuza kakhulu ukudlula lo portray character really because lo portray character uniketwe script okay ufocus ekute script okay lema ngifika lapha ngik background okay yebo kona ngenta lokhu lengibitelwe kona but ngiyabuka ukuthi okay uyakhona lokuhlatiya ukuthi okay lokhu kwenteka kanje awuna pressure okay so ungasabi kuba background artist. okay Yabona okay. so kushaka ilembe bengenta background artist Okay. as a maiden lolo babona abaphithitela lapha basebenta okay suka sibhala lithikithi. okay lo umbone uphethe liziwo laphana uyandlula ngishona le labantu basemsebenzini Phela ulwela lokuthi ngimane ngivele batongibona nami bangasekhaya. yeah kunjalo it is interesting ukuthi you've worked in such big stages like that bengacabangi ukuthi sowukhule kangaka Yeah. Bowuva nawo lo moya lo the spirits le mimoya yashaki zula lapha kaZwide ngoba nabakhuluma nalamanye ama-actors hey the spirit was different like you could feel Yeah. ukuthi bakhona bahamba nathi labadala. Eish kukhona lokho. Uma ufika nje lapha kuset masowubona lapha leti
guca sithandaza uyabo uthi no this is reality now and wonke umuntu losuka alapha kusethi uku-character which means u-portray i-character yazwidi phela lalela yabona uma uyi-actress Yes. or uyi-performing artist Okay. ma uphuma endlini the minute ugeza kuthi nyalo sengiyaku-podcast ngiyakuthi iyabhadla Yes. suka kungasageza ithemsile kusuka sekugeza imbongi mate makageza imbongi mate Utangenda ngithandaza. unalo moya wekuthi nyalo sengiku-character yambongi mate mangingena etekisini kungena imbongi mate ngani you are focused because la uyakhona so usemoyeni wokuthi Yes. so that's why ke mawufika enzaweni la kunemaciko khona kuba naloyo moya loyo because everyone usuka portray character ya someone else because kunemehluko ekuthenini uyalingisa nekuthi wente Okay. uyabona kunebalingisi laba balingisi bahlukahlukene so umuntu makayi-actor imvu uyayibona but uma ayenta ayiphile uyayibona ukuthi no this thing ikuye so I think nayo iShaka Ilembe kwangathi nje beyikhethe nje abantu babona ukuthi lento ikubo so that's why lo moya wakhona lapha uyeva ukuthi hayi cha ngiko la. So Yeah. basically ngitshele sisithabile mina ke ngiyathi ukuthi there's a difference between emaZulu nemaswati. Yebo. Imihambo yabo nalemvunulo yabo. Yebo. Wena ke uthole lithuba ukuthi ube nawo lamaZulu enda lemihambo live. Yebo. Ngifuna kuvisisa kahle ukuthi kukhona yini lokubonile laphana cishe kufanane straight nalokwemaswati. Kuningi Ne? cause mawuthi uyabuka emaZulu nemaswati akusima tribe lachelelene kakhulu. Yes. Yebo akusima tribe lachelelene kakhulu so kuningi lo kwentiwa amaZulu nemaswati lokucishe kufana. Okay. Isimilo sabo nemihambo yabo. Okay. Na the way practice ngayo lelisiko. Okay. Cishe kuyafana. I think lokuye kuhluke mhlambe kungaba ma rhythms kugitsa nehlabela kwabo then nalemvunulo but lokunye kwelisiko nalemihambo ngicabanga ukuthi kuya align. Ya leti ngoma ungacinisa kakhulu ukuthi tiyahluka kunalenye nje ingoma esiswati ngiyithanda salo kahle sala uyabona nakudlala le ngoma leyo ngimva bathi ngiyandize emoyeni Yeah. yathi ingoma tesiswati ungathi tekholwa mana ngathi ukuthi hey bana Ngiyathamba nemoya. Semvulo. So ngasikhathi uyakuShaka Ilembe bona experience yoku-actor or kwaba nje ithuba leli liqhamukela litivelela. Benginayo experience. So actile before bo-actor. Ngicala ngale experience lencane khona e-primary ngangi-act. okay So memwethu ke beka sentisa like acting like si-actor and lapho ngilangathi bona khona ukuthi awu ngiyakhona Okay. uyabo so nako lokho ke ngakufaka kuma drafts okay yeah you have to ngakufaka kuma drafts ngihamba na so lelinye lithuba ngasho ukuthi maningi kakhulu emathuba but ke ngako lokuthi wenda i-background boMoja Love okay Moja Love ngatfola khona ne-role bengitfole i-role yokuba nginesi ke because ngi-versatile I Okay. can do anything mara So- ngiyakubona hayi wena isilwane semandla wena yeah so lapho ke besise theater khona atfola khona i-role so yeah nangiya kuShaka Ilembe already angithi uyabona lento lokuthi ikuwe already but udzinga i-experience yokuba phambi kwecamera kuthi how to be on camera yes unabathi set basho kuthini Okay. uyabona so le experience le yangisita kakhulu because iShaka i-Bomb Production it's a big production so yeah ne iyadzinga lokuthi ungathi ungaba ne-experience kancane because kuyahanjwa ke lapha okay yeah yabuya lapha yabuya Siswami ngicela ungichazele kancane I know that namuhla besigcile kakhulu kule mvunulo yebafati sikile ke nasicala ngiyakhumbula siyibamba kancane indzaba yemvunulo yemadvodza ngifuna nje kwati kancane ukuthi imvunulo yemadvodza ne kuhluka kwayo esizulwini nangalesiswatini ivama kuhluka njani
Okay, angingisho ukuthi nginelwati leliphelele kakhulu ngemadvodza because tindvodza emadvodza tikhulunywe esangweni. Okay. Then talaba sikati tikhulunywe edladleni. Yes. So but ngekubona nangekuthi uphila around labantu labo. Ngibona umehluko emazulwini. Yebo ko anti even nakho khona la eMaswatini. eMaswati ahlukahlukene Lamajobo. kunemajobo kunemabhebha. Kunemajobo, kunemabhebha. Yeah. Lamavadla ayini labagidza ngawo sibhaca leka eKZN. Oh, Kunalokunye kwelivadla. Lokuthi Yeah, kuvadla labantu iBoskop. bakhona lebesibhaca. Ngikubonile nje lapha kushaka Yeah. ilembe. Yeah. Bonke labafana labagidza ko. Kubungathi kulivadla nyana letikhulu. Kukhona Ngiyabona. lokunye ngathi kuyi-under. Yebo. Ya umnqathi. Vele kucacele. Yebo. Kubambe wonke lo mthwalo. Yebo. Lokho kuyafana ke, lokho ngiyathi ukuthi basebenzisa indlela yinye yalomnqathi. Umnqathi wabo ucishe uyafana ngewe. Kodwa nje eMaswati asebenzisa kakhulu umvunulo. Okay. Ngangibuthi ukuthi ngikwathela. Uyawathi umvunulo. Uba njani lo Maswati? Chaza, Asiuchaza kancane. Nethi kancane nje. Umvunulo kuyakhiwa. Okay. Shose kuyakhiwa lapha esihlahleni bese uyakubhora. Okay. Uyabona. Umuntu uthatha ibhorela lo lokulingana yena. Mina ngilahlekela lenzawa leliqoqayo. Okay. Ubhora lo lokulingana yena. Ubhora ngesize yakhe. Yeah. Okay. Bese ufihla ngako ukuthi lapha nje nakathi Yeah. inyawo waphoseka lapha elibhebhana lithi kungaveli phela Kuba kahle. indvoda gogo. So lokwakwalaba kusikhumba lomnqathi wabo. Yebo. Kodwa ngicabanga ukuthi neMaswati ayakusebenzisa noko njengakase ngikubona. Ngicabanga ukuthi bakusebenzisa njengoba ngisho ukuthi akacheli kakhulu Yes. leSwati nesizulu. Yebo. Lo mbhodze ngiyabona ke ukuthi bakusebenzisa kakhulu esigodlweni sashaka naleka Zwide lamakhehla. Ngiwo ke la akusiwu noma ngabe ungabona umflomdzana noma ngabe amfana unesikhundla thite lapha ebukhosini ngambona afake lo mbhodze. Usho lo lomnyama. Lo lomnyama. Yeah. Yeah, loyo ufakwa ngilababulewe. Lalababulewe lapha esigodlweni. Lo muntu ubulewe manje uyaphila. Kubulawa phela ngiloku lo lesendiwa kona thina nangabubekwa ukuthi uba indvuna kufana nokusobulewe thina nasibulawa sahlonywa tinsibe enhloko kusho ukuthi so uyindvuna unesikhundla thide. So nayo le ifakwa makhehla lamadzala lapha noma bobabe nje labakhulile laba leader banetikhundla khona batfakela yona ke lemibhodze kukhombisa ukuthi ungagijimela kuye nangabe kuna something lofuna noma nangabe udzinge lisito thide ungafuna yena ukulaba labadzala. Atshela mina ngifuna kwathi lo msimeto kahle hle ukuthi uhamba njani lo wekubulawa kuze uze ucanjwe ukuthi usuke abulawa lo muntu usuke kumbe mhlambe sekusuke kuthengwa impilo yakhe icathaniswa nasebukhosini ngandlela thinte kwentwa njani kahle? Cha sikubulawa ukuthi mhlambe sowubulewe umuntu noma uthetshuliwe cha. Okay. Kuthi kubulawa ngilokuthi lengcondvo lo mhlambe phela kuyenteka lokuthi nanihlangene lapha nasekhatsi esigodlweni nje kube umuntu unetingcondvo takhe tangaphandle hayi takhona la khatsi so lokuthi nawubulawa uhlaliswa phasi. Okay. Kubulawe lengcondvo yakho lo lochamuke mhlawumbe ungaba nalokuthi bentela lokuthi ungabi umuntu lota influence kalula because la ukhona akuhlali nanoma ngabe ngibani. So phela ngithi uyati ukuthi ngeke ekhathe esigodlweni kuhlale impimpi noma kuhlale umuntu lo Dictator in a way. Yabona. Yes. So nawubulawa it's like ufakwa lemithetho uyakhiwa uyaphekwa lapha endlunkulu. Yes. Nawe uyavawa ukuthi mine ngiwenkosi. Okay. Yebo. Angisho Ukuthi ngiyawufa la iyofa khona uyafunga. Angisho abantu banaleti ndzaba tekuthi umuntu lo bayindvuna ebukhosini or loba nasikhundla thite bandvu especially labangalakithi bathi bantu baloywa.
Ya, bantu banenkulumo leto ingakho ngifuna ukuveta Uva, ukuthi uma sithi umuntu unasikhundla thina ebukhosini usuke upload sisuke sikhuluma ngokuthi umuntu usuke endiwe njani ngoba abantu bathi lapha kunenyanga lelanzwako lapha ekusikelele umndeni wakho awusenanzaba nawo. Hawu cha akusingiloko lokuthi bathi umndeni wakho awusenanzaba nawo ngilokuthi wena angeke uze uyithengise inkosi noma umfana nenkosi noma ngabe kungavela ababo wakho ekhayikini noma kungavela abani aveteni angeke uze uyithengise usuke ubulawa uvawa ukuthi mine ngiwenkosi lokusho ukuthi inkosi nayithi le utawuyekela konke ngala unake umsebenzi wenkosi ecala because wavuma. Mara wena ucabanga ukuthi kukhona lokungentwako. Hayi angicabangi Phela because asikhuluma angicabangi ngoba akukho labake bangifumbathisa kona noma Okay. bangihasha ngako ngaphandle kwekuthi ngifakwe insibe enhloko ukukhombisa liphawu lokusho ukuthi lo uyi-leader abantu Yes. benkosi nabafaka insiba ngiyayithanda le nto le ngoba ngake ngatfola ema-insults ukuthi lo ufake insiba enhloko ngebunjani angasimfana nenkosi uyabona so bantu benkosi nabafaka emagwalagwala Yes. angithi igwalagwala linetinsiba letibovu naletimnyama Yes. so letimnyama tfakwa tindvuna nasemadvodzeni madvodza yakhanza afake letinsiba letimnyama so lalabove emasiba ebantfu benkosi Okay. yebo so lawa lamnyama etindvuna Etindvuna. kukhombisa ukuthi vele wena ngithi uma kulayini linye nalabantu You are benkosi part of you are the part of kingdom. yes so letinsiba leto-ke ngito tikhombisa ukuthi ubulewe lona sho ukuthi ubukile la uthembekile bamthembe kangange ukuthi angabuka lesive nebantu benkosi yebo Kunenkinga Sister B le trenda so much these days ku social media madvodza akhala ngendzaba yemdizo. Ngicabanga ukuthi sisters wena ungathi lento utayibalansisa kahle uma uyichaza. Uyabona ikahle nayichazwa ngesiswati ukuthi indvodza nayikhipha imali iniketa umfati. Ngifuna ukuchazela uvisise kahle angeke ngithi indvodza mine mhlambe ngikhipha imali ngipha umfati wami lengamteka. yebo Indvodza ikhipha imali iniketa umfati. yebo Yeah. Akhathalekile kungaba singani sayo le ndvodza, akhathalekile ukuthi mhlambe kungaba umuntu lamshelako. Intombi, Akhathalekile ukuthi kungaba intombi yakhe, akhathalekile ukuthi kungaba ngumfati wakhe lewamteka. Ngisho mne indvodza nayikhipha imali iniketa umfati yebo lesento leso. Ngoba emadvodza adideke kakhulu ngiyibonile nje lately angisamkhumbulo sesingibani ngimbona ku TikTok akhala egameni lemadvodza ukuthi hey nifuna le mali emadvodzeni ninayo yini. Uyabo lomunye uyayicela imali anganayo angayadi nekuthi yentwa njani amane nje ayifune kusekunalabanye bokugcelela ke uthi nawe indvodza nedi ucetha kumbingelela asingiphe 100 rand. I need a favor. I need a favor. yebo Athi ufuna i-ole nemoto nasekhaya kuba kungase kube nemoto. Hey. Le pressure lefakwako. Ngifuna kukhanyisela emadvodza mne mbamba emadvodza lakhuliswe Majala amajala amatsali. yeah Ya emajaha lahambe ayohlehla. Ya emajaha latiko liciniso. Kuthi nangabe ijaha lifuna intombi yini lekumele ukwende. Uma ukhipha sipho anginawuthi imali phese nginawuthi sipho uniketa umfati usuke umchazela kuthini lo mfati. Naye umfati expecting from a man. Kwadalwa kwabekwa yebo kuthi umfati akanawo emandla okuphanza sekwanyalo lokuthi bafati batawusukuma ke uve bathi
kuna isiwe mfati kwanyalo lokho kusimodeni kithi sathi ukuthi bafati uhlala ekhaya anakekele ikhaya nebantwana indvodza ihambe iye kophanza ibuye inikete umfati. Doesn't matter how modern it can be. It doesn't matter. I want men to value that. Ukuthi uma ukhipha imali uniketa ungeve ngathi sukumbe ngathi unenyama nabaga. Yeah, kungashushuthi. It's a blessing to the one that is giving. Kuloyo mfati. And it can be a blessing when she receives. Mara akubi sipho lesinganani uma wena umupha lo mfati. Ibusisiwe ke indodza leyathi ukuthi ufuna iyondla umkayo. Kunjani? So ngifuna Sister Pink ngifuna sifundzise labantu laba ukuthi kunebantu bangayithatha ngalenye indlela labo bafati labo sebahamba ngisho abantu bahunguka ngeke sibavimbe bahambe bacela imali nakubomazeze nje umuntu angamada ahamba acela imali. So how important it is when you are a man to give a woman. It's a token of appreciation, whatever it can be. Angati when you take ngesiswati uma ungayibeka ukuthi indvodza uma ikhipha imali ingadiva licala ungayibeka kanjani siswami? Ngoba uthinzela ukuthi emajala amadzala Yes. like sifuna lokuba pasithombe sekuthi kahle kahle lokuthi wena ukhiphe. Yes. Kubaleke kanganani noma kuyini. Yes. Ngicabanga ukuthi kwawena jala elidzala mawutfola indvombi noma ufuna indvombi. Angithi umuntu ucala abe indvombi yakho before bangumfati. Yes. Ufuna uqala ngoba phela size sifike la kule nkulumo le ngalokuthi kwawona lamajaha ayatihaka. Ayatihaka. Uma ufuna indvombi ucala uyibuke ukuthi le ndvombi ingabe lena ikhulisekile yini? Ingabe ifundzisekile na? Ingabe ekhaya kunjani uyayilandzelela indvombi? Hayi lokwanyalo kokuthi bantu batfolana namhla kusasa sebentelana emafavor cha. Yeah. Mina nje ngangelijala elidzala bengeke ngiyikhiphe imali envombini. Bengeke. Bengitayikhipha umfati wami. Okay. Yabona, yeah. Uthini kithi kahle kahle uthi wena Ngithi mine ngifuna ibalance le. invombi mayinga expect tintfo endvodzeni noma ngithini emvini wesilisa lokungasiyo indvodza yakhe la ngakamshada yebo unga expect ngoba uyinvombi yakhe wondliwa abatali bakho shothu sesekhaya we ucela njani imali emadvodzeni 2 so ngumfati wakhe njengoba usho ukuthi imadvodza kufuna ukuthi akhiphe imali ebafatini bayo like ubuye emsebentini adothula themake naku lese ngibuye nako mina emsebentini bantwana badle. Okay. Lokho kubalekile kakhulu lokho kufanele. Okay. Kuthi vele indvodza ikhipha inakekele umndeni wayo. Okay. Hayi indvombi yayo. Okay. Ngiyathi ukuthi batangibulala ngalele ngisho. Angeke bakubulale uma mhlambe ngicabanga ukuthi nasibalancisa to such an extent. Ngifuna ukuthi ucace. Asithi wena ngiyabekisa wena uyinvombi yami. Yebo. Uthi kimi wena mina ngingakuniki imali. Unganginiki imali ngasemfati wakho uyangibhaya. Uyinvombi angishawusiye umfati wami na uyinvombi. Yebo. Ngingakuniki mina imali. Angithi siyibeka ngeSiswati. Uthe wena siyibeke ngeSiswati kahle. Ngithi mina indvodza le. Yebo. Loya ngumfati. Okay. Asikatekani. Okay. Ngifuna ku-understand ukuthi nine ngesiswati nine nine bafati baseswatini bathini ngekuthi indvodza ikhiphe imali envombini ingashadi phela kukhipha imali angayikhipha imali just to appreciate your beauty ngendlela siphila ngayo thina kunjalo uyayikhipha imali uphe umuntu lomshelabo. Yeah. Angabi indvombi yakho. Mara mina ngakubuka nje ungipha imali usangishela. Mina ngisuka ngathi ukuthi ngakha ini kuwe. Athi wakhe indvole kabi kakhulu nenimosha lapho. Okay. Mama usowuletha uyangisoma mara songinika imali mara usangisoma. Kuye kube ngcono nangabe seyinvombi yakho cause vele awuvela ube ngumfati wakhe straight. Okay, say invombi yakho ukuthi invombi yakho vele na ubukane nayo ne. Okay.
ungayipha ngekuthi uyayi-appreciate hayi ukuthi idemand imali kuwe ngoba yona ayidemand ebatalini bayo indvo Seyintshintshile. mbamba Okay. wena Okay. ungamupha ukuthi uyam-appreciate Okay. hayi ukuthi yena acele imali kuwe noma ayidimande kuwe mawumphile yona ungipha ngingayithatha ngiyabonga nakimi yebo kuyakha lokuthi kusho ukuthi utanginakekela isho njalo lenkulumo Yes. mawungipha le mali wena ngiyintombi yakho isho njalo ukuthi ungipha le mali kusho ukuthi angakhona kunginakekela angakhona kungondla uyayibona Ngisuke ngikutshela lokho vele. usuke ungitshela lokho Yes. but sekuyaye kufuse kulamalanga uyabona ngoba ngowati noma kumbe ngithenga emehlo noma kanje kahle kahle mani intfombi kumele ukuthi wena uyotshela abatali bami ukuthi ungakhona kungondla uyokhipha imali ekhaya hayi kimi Angisho mina I believe, to be honest, mina ngithemba ukuthi as much as i-technology nayo inyuka ikhuphuka, now masika evolve. Yebo. Yeah, so now funa sathi ukuthi lesimodeni lesesikhona manje. yebo Uma ngabe kudzala bengikhipha skill shaye phansi shaye tuzwiba ushone phansi. Nyala kusekho lokho Umdizo wakho. Yeah, Yes. kunjalo. As a gentleman nje. Bekubonakala ukuthi iqinile le ndvodza le Yes. yeah Nyalo ngalethi custom manje like mina ngihlaleke ngibatshela ngithi mina I'm a modern traditional man. okay Ikhona into lenjalo, modern traditional. yeah ngalokuthi tikhathi tiyatfutfuka like tindvo tiyashintsha ngese kubalekele lokho Mina ke ngayichaza ukuthi when I say I'm a modern traditional man ngisuke ngizama kuthini. Mina utangithola ngesizala I'm not ngisuke ngizama ukuchaza ukuthi I'm not an old person. yeah lokuthi ugcile kakhulu engcondweni Ngisesikweni ke ejected kuleti khasi lesiphila kuto leti utangithola ekitchen ngiphekela umkami mhlambe nemndeni wami I can cook utangithola nginceda umkami ngewashing ngeje endvulo bekungendiwa lokho futhi bekungavunyelwa I mean to say mara kuleti khasi lesiphila kuto leti because they have modernized these things esikweni ukulo lisiko uvumelekile ukuthi upampa your wife every now and then. yeah I don't know if I make sense right there. Angathi mbe kuyakhanya. yeah uvumelekile angithi uyatinesela wena lento yakho Yes. uyatinakela sorry So kulesikhathi lesiphila kuso uyayikhipha imali. Usimaye muhle sisi. Khiphe nje noma 3000. Useyumuhle ntombatane ebantu she. yeah isikhatsini samanje yeah Uma wenda njalo ngiyafundzisa njalo. Yebo ngoba udayikhipha sebathi may you rise in court. Sebaqambele mali. Uningi lesigwemako ngasenda lesehlo leso. yeah So uma uyikhipha le mali usuke umtshela ngalamanye amagama ukuthi I'm interested. I afford, I can take care of you. yeah Angisilo lidzaka lendvodza mina. I'm a hustler. Yeah. I afford to have a wife. yeah kodwa kona kuhambe kube ingoti ngoba kadzeni bekugwenyelwa tindvo letiningi letizatfu loshodona Okay. uyabona lokuthi ekhaya kini ufundziswe ukuthi ungathathi imali noma ngabe kubani Okay. uyabona Okay. lo muntu uyakusoma so ukuniketa imali mina ngami the way ngikhule ngakhona Ngeke uyithathe. kunganginiketa hayi ngayithatha cause imali vele ngayithatha kodwa kimi ngidakuhlalela kahle ngikuseshe ukuthi yini unginika imali Yeah. kuba nemibuto leminingi mhlambe wena ute ngema good intentions ukuthi Okay. unginiketa le mali ngalokuthi uyangikhomba ukuthi utangikhona Yes. utawukhona kunginakekelene but iphindze kube khona lo mcomvo wokuthi what if uyangithenga or ungithenga emehlo na uhlakaniphile njengami funa Yes. ukuthi utibuke letindvo letu uyabona Eish. yeah cause imali Yabo fele basebaningi la ngapha. yeah so mina what I can advise emvini lo bukele la ukuthi noma kumuntu wesifazane Yes. ukuthi angisho ukuthi ningayithathi imali nabanisoma banika imali or banibheja Okay. angeke nginikalele kodwa
Ubucale uyibuke kahle ukuthi le mali itanjani. Okay. Yeah. Uma Cause ita ngiko kahle- lolo kwenta namhla kugcine sekunalabo GBV sekunani kuthiwe wena udla imali yami solo awufuni kutakimi. Kuba nalokuthi lendvodza ngalokuthi ikunika le mali iba nemandla kuwe ngoba vele nawe uyayithatha le mali. To And command namhla every act, yeah. sekwateka ukuthi umuntu nakakuniketa imali vele sekufuna ukuthi u-exchange something it's like nentelana ema-favor. You must return the favor because ukuniketa imali. Nje uma unganginiketa imali ngiyangisome unginikele imali. Emcondweni wami ngiyafunga maki. Angeke ngize ngikuthathe njengemuntu lofuna ukungithatha. Ngitawuthi lo tangemachini. Mine angisho lo munye umuntu. Okay. Mina ngingathi hayi yina angitele ngemali lo. Okay. Angisho ukuthi unganginiki imali. Kodwa ngithi mina bantu babobuka ukuthi le mali ita kanjani kanjani. ngoba kusasa utawufakaza kuthiwe nawa vele ama-bank statement ayasho ukuthi wena ukufakela imali ngenyanga and lo mfuthu futhi wena wawungamceli kanti nawe uyidla imali solicili kahle kahle ngoba udla le mali yalendvodza kanjena kanti wati kahle ukuthi awuyifuni. Sister B, uthini wena ngithi ngawo? Uthi le mali bayithathe nabanikwa kwenteke njani? Yeah. Awusiye intombi yayo lendvodza. Ikhipha le mali as a token of appreciation, appreciating beauty mhlawumbe ichenya ngebuhle bakho lendvodza say my umuhle sis. Ngicela kukupha lana utawuthenga kho drink nje 2000. Yeah, sesive sister. Yeah, kuvakala ku-scam. Yeah. Kuvakala ku-scam. Yeah, ne. I think tinto lekufuna sibuke ngiyakwati ngikujwayele sihlangene nje wangithanza wathi na imali. Yeah. Yeah, ngingafuna kwati ukuthi ngoba kuleti khathi lesiphila kudo nyalo umuntu uyisebentile imali yakhe ufuna thatha ingqondo ufuna so tinto lengathi buka angeke ngimane ngijabulisa ukuthi hey phela ngayidobhi iqhamuka nemuntu sho ukuthi lo muntu ukudzala ngicabangela yini lento la icabanga. So me ithathe but kuningi lenga Ukuyithatha kona iyathatha. Mina wena mkhabela kunenkinga ngoba akekho nothi mina ngeke ngiyithatha. Yeah. Imali nale temptation leyo. So mina ngesingami wena sesithabile ngifuna kufundzisa especially abantu besimame ukuthi you know when a man pops out money akuniketa ungumfati akube nema conditions kukhulunywe kahle imali lesikhuluma ngayo le endodo unginika imali phela lena imali over 1,000 rand uyangipha just to appreciate me kuthi ngimuhle unginikelani imali lengaka achaze kuse kusasa ngoba amadvazanyalo le scam teshajwa siyathungwa lena ya nasetlapha asawu wena ungifonele kangaka wena uthi wena ngikufakela imali utanginika ini Enkosi yami. Sewungiphika kanjani manje Awukambuti kwasekucaleni nawo. Anikake na Lesisho kona sithi bambesifazane caphela ukuthi le mali iteleni. Kubuke lokuthi uniketwa ngale mali ngoba lokho ngiko lokulindela kulabo GBV njengoba sisho. Timvo letinyenti didalwa ngilokuthi anikafundziseki. Lokunye bekungagwemeka ngisho ukuthi abantu besilisa baray. But lokunye thina sibantu besifazane besingakugwema. Kube angayithathi le mali yakho lena mhlambe bowungeke wena usho kusasa ukuthi ngangikunika imali yami ukuthi utaw return ifavor lethi uyayibona kanti kube vele wena wavele wayincaba kwasekucaleni bese ngeke sifike lapho ukhona ke mina lenye engisebenza naye hey uzathi chi mina madoda akunikeshe imali mina banginika ya ngisho ngithi hey lo muntu lona le ugijimisa inkinga le matima la ngeke aphinza imele empilweni nekusasa umthetho utabese uthini uthi lo wesifazana oright wena umhlukubeti kanawe wena uyindvodza usuka sowutitshela ukuthi vele uyamona ngoba uyamnakekela phela uyabona njengemntana nakakondla uthi uwakhe umvanakhe ukufaka esuswini sa nawe na ungondla lokungondla engcondweni yakho vele njengendvodza uthi sengumfado wami lo ngufaka esuswini sa yeah ngifaka esuswini sa Sister P ebenjani ama current affairs that time ngifuna kuva 2026 usiphatheleni ngoba hey sikubonile man
just to get a glimpse of what you're working on currently. Ibhom nje loyihlelile Sikubonile uyihlelele. kumabonakude. Yes. Yebo. 2026 sichubeka ngako-ke ku-inspire. Okay. Ya ku-inspire abantu ukuthi babuye esikweni, babuye bativele bunanzi basesikweni. Yes. Sichubeka ngawo umhlanga. Yes. Njengoba ngisho ngithi solo siyachubeka njengami nje vele solo ngiyachubeka noma nje sengaphuka but Okay. lokuthi ngiyakhona lokuthi ngiphinze ngi-advise ngoba sekhona lesengubonile futhi. Okay. So ngiya-advise kakhulu ukuthi batali balethe abamfana esikweni, siyachubeka nema-ceremony emhlanga. Phinze futhi linzela ama-bookings international man lomnyaka. Okay. Yebo, actually khona lele ejikile yase-Korea. Okay. Bekumele ngabe ngiye ngeti 31-41. Really? Yeah, but bese seyashejulwa i-date to be announced soon. Nyalo February nge-KZN. Okay. Yeah, Okay. nge-KZN tabe ngimele eMaswati le. Sita ukhuluma nalo mphathi wethu ukuthi usisherele lama video ale Ngizanisherela. nje ngiyafisa mina ukuthi nje uhambe uyokhuluma bathini ama poem ukhulume ngeSiswati Ngiyohaya. uyohaya uhayele ema China labathi hong hong lapha na uthi man Swati uyinkosi usinike lama video sinike nomnakethe afake kana Yeah, kunjalo. Ngiphi inkondlo loyithandayo nje usihayele nedi migca. umuca nje imigca lemibili lemithathu Imigca lemibili emithathu. Ngicabanga ukuthi nganipha nje Tibonge Taba. okay Yeah. Okay. Ngithi-ke nasengifikile lapha ebantwini lapha bese ngiyabatshela ukuthi ngindida neyadide bathakathi. Madla umuntu ngibe ngimiye ngangenzaba. Baphula ukuhlela ngimaphikelela. Bathi bahlangene ngegama lami lijike libahlipite. Ngihlala bemzonda. Ngithi sengiwelile ngale ngensheya bathi uwele njani hlala bemzonda. Ngibe ngimbewele embikwabo babukile. Hamba nenkunzi leti inzala boheshane nabongoma. Manatha kweliphesheya wakhuphuka mfula. Ngiphuma phase ebukhosini bakaMlambo. Na wamlambo, Mlambo azembe. Indvumane yadvuma ezizweni. Kanti imbongi yakamaphanga siphalaphala sakamaphanga kumaphasi esigodini sasekhomba soyintsabeni dakusizwane. Ngumhluko nabonda imane nabovalava bomahoyane nikuziletha inzala. Basobha kwalanzini inyosi yamlambe yantinyela. Kuhle bami ilanga liphuma entsabeni taselibombo. Kanti umoya wamphole njengemfula inkhomazi. Vumeleni ngisika inkundla amagwalanzini angangindalela nabo lo mahasha bukhosi iphethwe ngithi ngangena kanfo ngathi yadvuma ngafike ngahlule emazulu athaya into yawo punyuka bamphethe etandleni basi bangikhombe empumalanga ngibe ngiseshonalanga bangikhombe entshonalanga ngibe ngisenyakatho ngibambeki ngiphunyuka bamphethe etandleni tukula musena ngesithuphe engilandi kanzi nami sengibuya khona engilandi ngendumlandvo. Yo! Hayi man. Mosisine queen la nje lo iphumela muntu ngeyathi. kalibhubezi hey angakhuluma uyabona nje hey masaka hey uguquka kalibhubezi kani Ngiyafisa ukuthi i-Department of Sports and Culture ibone umsebenzi wakho lomuhle. Yathi ifika ithi naku. yeah she's good Ma resources lo wadingako hamba usirepresent. Hey, Hawo nami goosebumps. I know Uyayithola ma supports currently from provincial government. kancane Nkosi yami kancane. Hey kancane ngoba ngifila ngathi asichase kahle man. okay Uyabona nje wena kona sesinemahambo la yaphesheya sadzinga leti madlane phela. okay Ngoba labanye labasuka kulamanye ama province bayachaswa. Khanze wena ke Nkosi yami so uzanyelwe ngumndeni wakho. Mara labanye hayi mara kodwa labanye baqhamuke bomasipala babo babachasile. Yabo sekuyayi kube ebhlungu. yeah no liqiniso Kube ebhlungu. usho ukuthi akusengikabi mhlambe nemicimbi yayo igovernment la mhlambe bakubita khona la bangakubona khona umsebenzi wakho lomuhle kangaka Eminingi bo G20 ngibuya khona. Outside the province, in the province. In the province lesikhathi nje ba introduce le tourism G20 lapha eKruger. yes Ngimlo wangenisa Minister of Tourism South Africa. Yabona. So but I feel like
Ngadi kulamanye ama-tribes but eMaswatini man kunalento leyo ngathi asinake kahle man. Hey, Angathi no- awusingimemetele nje asenilekelele. Lekelelani na idlovukati lana. Niyamuva inkosikazi niyamuva nani uyagadla umntwana lana muhle kangaka lekelelani. Oh no, sorry, I forgot to tell you, Mamtolile Chef. Mangena lana they called me, but it's otholakele. Thanks by the way. Sister P, current affairs khamba njani ngalapho? Nasekhulunyezwa leti mnandi so ngathi singasala siyivala le show. Yeah. But I think the important thing lesingayibuka kuyo ukuthi this month, Yes. 2026, labantu labayi-3 labathathu labavaleleka eLilimine Okay. 10 years ago solo akuna ngqubekela phambili ukuthi batokhishwa njani. Leli viki leli i-president ye-Action SA in the province ne-Human Rights Commission kuchubeka nje kuzama ukuthi labantu labaya funeka baphume because bozama siyababona bazama kubakhipha bangabe bashobelele phansi le bazama ukugubha igolide ngemgunyati. Yes. Bahlulwa yini i-government ikhiphe ama-resources yokhipha bozama labase e-South Africa ngalongekho emthethweni mara nabaya abantwana bethu labashiye abantwana mindeni imisebenzi iyahluleka kubakhipha kusho ukuthini ngempilo yemuntu lomnyama. Yes. So kusekutheni nathi but it's very sad. Yeah, I hope ukuthi I also pray ukuthi government ngathi ngachamuka nendlela nje ukuthi at least kube neclosure ke sekumane kuphume kona lokho labakutholako bahambe bayofihla enzaweni le decent nalaba labaphelelwa umsebenzi eLilimine babuyele bayosebenza 10 years imningi ukuthi bangahluleka kubakhipha labantu. So I want to say may they also rest in peace but siyati ukuthi nabo bayalwa and mhlambe one day kutolunga. Ukuthi lenyanga lena usho February 2026 show ukuthi 10 years ago Yeah. this month bangcwabe bawange shaft bakushift emayini Oh, yeah. mine Yeah. khona la kithi la. So kusuka Action SA le eJozibuyitolwa thinking atala eMpumalanga. Yeah. Abascore ama points. We don't know because but I think le point yokuthi sibonile government wase bengisesabi mina bayokhipha illegal miners esabi lapha abangena emgodini kule iplaza lelahliwe. Yey kwaqhamuka onke ma unit in the police force ayokhipha labantu labaya onke ma expert. So now Herman Mashaba coming here, yes, singasho ukuthi hayi mhlambe naye siyabona sekutovodwa. You know, batosuka vele ngalo mathi he's been coming to the province for le issue lena because imsebenzi umile and imindeni yakhala labanye balahlekelwa labantu labangena lapha bekungoyi breadwinner. Aka campaign is fine but as long as uphumile loyal lapha which is something that the ruling government is failing to do. Mara mina into lengiyatiko. Guys. Mina into lengiyatiko wona Sister P uyabona bozama baqhamuka baphethe. Usangaphunyuka lamaphokethi ave aleka lo. That's why nakafunwa. Bayathi sinabamthola lapha mthola uphethe kahle niphethe kahle. Oh, enebozama the way badimanda ngakhona ukhumbula lo wabhala incwadi ukuthi bona balambile bafuna ini. Yeah. And the same government made sure ukuthi labantu abafeli le phansi le. So we don't know ukuthi I government operate kanjani kuletinye tinkinga lesibukene nato ngoba. No, but I think il point le libalekile ukuthi yabona bebasemsebenzini laba bantshontshe. Yes. So if utokhona khipha laba uhlulwa yini khipha laba. Don't forget to subscribe, like and share and follow us on Facebook, TikTok and Instagram. Uyathi namuhla before ngivala ne ngiyacela siswami ngiyakuncenga. Ngicela ukuthi ngishayele nje imigca noma ingaba yi4. Yeah, lo mnakethu asinakavala lapha uyabona. Uve ubonga mina uyabona. Phela sekufuna ukhipha isimadlana. Sekufuna invoice. Yeah. Don't forget to subscribe, like and share. Peace. Ngiyabonga mkhabela.